Usembut Menteri Rangba Kejala, Woman le Chairman ke Regional Committee Penbaik Port Jaintia Hills, usnya bahalang dahar doong wa yeklam haperdi Deputy Commissioner yang West Jaintia Hills, wa West Karbi Anglong dang petanya dok kata, yo pernah chong suk chong sain ha katain Lapangap. Hawa klam ne kesengi usnya bahalang doong wa Lapangap entok ke thaw mi kajia port wa Assam, wa hawa mi ki huri hura. Kamar jai ni bedap, pa sorkar hap go chimkhia yo penban. Mentang na diskusi dan yang diskusi buat disi jong kata area buat disi jong ni nama misu nang waka formula kerana ni sih amde isu bandung ngiji betul ya kan ini dan ngiji ya kan amde isu betul nak kipor sebab kenapa kamu pergi ke jakam tu dek berhuri hura dan dalam don berhuri hura ni kamu sorkar pergi hampir siap PP ni kerana mana kan nunggu ngiji kan ada dia Hatu pi ini pada kejimuan kan ibu kata tu ke formula manong teng Lapangap kia kerjanya dia untuk menandai man ya so tu nandai kumbang dulu dan kano recently kadang gaji berurah jadi ketemu hari itu ni apa kerana mana bukan escalate ni semua ini dek away bakum dia TV barok ni lah dek ni kalau buat cakap dulu sembah don gaji kena ni hari itu care momen jadi saya katur Mukroh is very much well within me kan tak kabadon gitu gaji ke ayu berhatu kopor itu ngidaya abis ni lembang regional committee ini persamaan baik ini once for all nandai kopor Tumun kembali mentah kesawar kalau sim ni kamu kurang badai kata ka. Mukroh lagi jongi, but not this. Mukroh very much ini. Ngai bakal ada lagi form regional committee dan penbaik committee baru. Siapa nak jing hori-horar kita gini nong jongi, kini nong jongi dan dia nak kata apa mesti kita tinggi kuat man penbaik nyo nak berform regional committee kan. Hatu kata ka regional committee jong pi gini nong jong tu submit nam pada ki patah lagi kot sekali jong ki. Kata kat kumpulong matan Muslim susu nagaling deputy commissioner sumidu ikut Islam mereka report exact report sa government we take call from government